Loro soifua whaatara whātu se whaapopongo talafo o le veni o Samoa. O le lima haere nei o aso o le whetawinga i le vau Israelu ma Iran, mai re o tu ititia o so whainga e peo na whaeroa mai ripoti da tamai e CNN. Mai o le isi papolenga o lo whengai ma Iran, e whaatatawi le tele o si pai Israelu o lo i te tonu o Iran, o lo o lātou whaongaina pūlou o matatioata matari fufonga, i eiloa ngai tāi i lātou. O to tele wa pu e Iran o no msarumia o ni spai Israelu, e taru maile amatanga le neibe besi e lua sa pulu walu tangata na pu eine le lau mua o Iran, masarumia o i lātou o si pai Israelu. O le isi whaaringa ua whipasia i nei i tono le tunu, o una ia i tangata ia mātala, i tangata o lo o whaia lātou tari fufonga o matatioata ma o lātou whaafuina ni loli, a toa mani ato me po e ata, le wheoa i la lata i no fuanga o ieina militeli, o no fuanga o pisinisi ma no fuanga o lo o au mawai tangata. O le neima ta upu nā fua maina o tu ua ia Iran Israelu i le toa tele o tangata o mani riu i Gaza, a tu ua ia fo ia Israelu Iran i le iaio ni o lātou nau ta inga e fasioti ni tangata sto tele. Sa i iaia Israelu le whaio ni sā tau militeri ia Iran i a tau fiairo lātou mawaina o ni a upenga ni kiria. O isi mafuanga o whaiwhai te tele ai rea bevesi e au fiaire whatupeina pea Iran o kulupu i Salama e pe o le Hezbollah, le Islamic Jihad a Palestina, le Hamas, whapea foi ma le Houthi rebels. Ua whaeloa le ausu e sue mai sui o le malo o Korea i saute mai lawa i le masina na tenei o loo wa aia pea wa ale le tau ma wa a saina ua mamau ese mai mau lātou lau whanua ma whaia lātou whata ita inga whao ngā i whainga wha teknolosi ua tu inane ai ma se whi au e whata tau no lātou ma losi wa i nei. Tanu mai da amtanga o me pe on whaeroa e le CNN o wa ia ire wa ale Navy a saina o whaia whata ita inga rei tu i mātua la tu Filipino e mai se wa ia o isi ana wa a fau i o ngā Samoa Korean Peninsula ma la lātou wa a oli ioning o lo o whaatino pia whata ita inga i o ngā Samoa Pasifika e lata i Japani. Ta wale ripoti whaamtaranga le taitai o saina o Xi Jinping e whaatatau i a Taiwan o le ato e au sia lava le tu whaatasia tu sa pe whaonga ai le malo si anga pe amana o mia. I se lau ngā le whailau tu se le puipuinga America o Pete Hexas sa whaia le whono tanga tau le puipuinga i Singapore taluai nei na ia sauno ai o so se tau mawhainga e suia le tūlanga o iei le South Sea, China Sea, ma iei ni whainga wha malosi e whaia ia tumotu i rea whae tū o le āleta di eina, ma e te tau na malama tangata umalo o sao ni uni lava Beijing e ono wha o ngalo na malosi e wha militeli e suia ai tūlanga pāleni o malosi anga o iei ile Indo-Pacific. Mai India, wa maua le auso esu e India le voice recorder, mai le pito inu mo le waalele, le na tupoi le whaalamlawe le besta luai, ma o stasi leo la asanga au tui le tau wha mautuina le mafu anga tonu na tupoi le whaalamlawe i le waalele ale ea India. O le waalele sa fuafua e malanga mai India i lontona, ai whaale tonu le teimi na amata lele ese ai, ma le malai waalele i Ahmedabad, ma mariri waile pasese a toa na o to tasi na whaasawina. O le recorder po le mea pu leo wa maua na te pu e ina umatala noanga i le pito i rumo le waalele le e iei pailate. Wa maua fo i le ausu esu e le flight data recorder le fo i wha mawina i wha matalanga e wha atatau i le lele le waalele au fiai ma le sawa o le tūlanga na iei le afi e meisa le maualunga o le lele le waalele ia mai manatu to tele a tono le maua ia vaenga tau e lua o le atau ata mai ei loa le mea tonu na tupu na afuai lea whaalawe. Mai fiti, ua wha ngā solo le whaamsinonga tele whaasanga i whala au whaasaina ma ua mawai le siria ma le whaatane o le whala au whaasaina o le aisa, vai mai a whaatawina pea ma le 2 piliona fiti e mawai. Mai rea su enga na whaia, i Nandi na tūtura i eitanga te to fitu i rumo le whaamsinonga le Vastalwai na ua amataina, mōria ngai whaatatau i whala au whaasaina. O le tūranga na mata i tuina le leia le tō tele, mai rea whaamsinonga, o au wala na whaatino aire au mai o whala au whaasaina i le tunu, e meisa o mea sa whaonga aina. Wa sira fia le tō tele le whaatatele ina o le nei whaafita au le ngata i fiti a o isi atunu o le Pasifika. E o ile ono sa furu mōri mau o lea whaamsinonga o lo wha ngā soro le teminei.
Ma le tala muli le vasa nei wafai malanga i le pare mio ni usira i saina, e ui olo o fautu ai na nisi sa avea mata itai o le atinu ina ia toe tō manatu, i rea whaai unga i peo na whaai roe se ripote le rei tio wha malo ni usila. O le malanga le pare mia Christopher Luxon e tolu aso, e awhi ai Shanghai ma Beijing, ma ua ia whaai roe le ripote sa taimi ma ale le nei, a e tā ua tele le sila ni usila, le uia o ngā samitala whengai, ia taunu i se no fuanga le lei. O le urua i malanga lea le li pāle mea i saina taluna tula i maile tofi i a Novema lua afe lua tolu. Ma o tā ua le beide New Zealand o le amatanga le masina nei na wha o nei se tusi ma i sui whai pule ma ta ita isa iei mua mua le pāle mene New Zealand e au fiai Helen Clark o Sir Geoffrey Palmer, Sir David Carter ma Don Brash. Una iai Luxon i a sila i seisi tu e titi ma iei se te e whaasanga i a saina. O lo malanga fa tasi atu le li pāle mia masui e to o luas pulwalu mai au unanga fa pisinisi o le au fa saralau ma se kulupu ka pahaka. Tala ia le Radio Samoa mo lau fa funga maile nei fo iaso. Radio Samoa tasi mai batolu amo. Radio Samoa tasi mai batolu amo. Got relatives visiting New Zealand? Don't let their travel emergencies become your problem. With Southern Cross Travel Insurance for non-residents, they're covered, with assistance available 24/7. Get a quote now at scti.co.nz. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava te fio mai ai i le Shine Dental. Ai inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea wins quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 575 Great South Road manukau pe bala au le 255 ono fafa. 255 ono fafa mo le Shine Dental. I feel lower so sad. Omega Ka. I'm knowing Omega Ka. Sabaleta umofie. Omega Ka. Fili mai loile Omega Ka. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau. Po le telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega Ka. Umalole keisile Omega Ka. Le Little Feet Childcare. Tatala i le asonga fua a nga i le aso whareile mai le fitu i le tae au, a nga i le ono i le afiafi. Maua le avanoa o le pepe whato a whanau, a nga i le 5 tausanga e a onga ai. E lua se fulu i tūla, e a onga i le tamaititi 3 tausanga a nga i lunga, e a unoa ma se totongi. E mawhai o na piki lo walo i le tae au, matoi mo moli i le fale i le afiafi. Maua fua le lunch i aso uma. Talia wins quotes. Whafsota i loa la walo i le Little Feet Childcare, Luas Fuluono, Yates Road, Mangere East. Telefoni o iwa, 255 55 luaono. O iwa, 255 55 luaono. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia i ai. O solela, susulu mai, ma o manatu ai. La u Samoa, le nu'u o te nofo ai. E wha pe whea, na ngalo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia i ai.
Angi mai se matangi, se momoli atuai. Lo ua lo fai la Samoa matalasi. Angi mai se matangi, se momoli atuai. Lo ua lo fai la Samoa matalasi. Tai lau a fua, ai lau ua maua whaafetai I lea tua ua tātou toi whenua I fo'i. A lau lua whesina whai ma le pa ia mā walunga o lea tunuu. I le nei fo'i a solua. O lea so sfulman fitu o le māsina le nei o iune. Lua a whenua sfulman le lima. Se fulu minute ua te aile I tu lai wha. Ia mata walunga atu ai fo'i ma le au nanga ma le tautua. A le tō whai a whongabua. Po le fitelenga fo'i a se umanu Francis Ioane. Ia, matu fo'i le whamaloma le whaaftai. I le uso, ia, po le fo'i tamali I vātu o na taurangi. Mama malu. Ia ai o te talitonu. Samun wia lau tau maftanga. Mai lava le taimi na amatai. Ia, maratai ao na whafola ai le whala le sunga le li ia wa o e te vai meni malona au waa. Ia lea fo'i o tātou whiloa ai. I luma o le tua. I luma fo'i o le nuu. Ia ai le o tua o le nuu. Whenua I fo'i pu e o manu ai le o pu e o mala. Ia matele ai lava tala I le anga le lei o le atua I manu ai le o mala. Ia. Whaafitai le tua I lo wanga le lei. O lo walofa tau muri pēr ia I mātou o lau whanau anga sala. Le au vaenga ia ma le o marisi au vaenga ia ma unrei. Tātou uma. I lo tātou pi o I lo mo le atua. Aia. E anga le lei pēr le atua ma lofa muti vale pēr. Ia te oe ma uma I tātou uma. Sa ofa la le lei. I le atua I lo walofa ma lo wanga le lei. O lo walofa ua se tau e lele ma le lau wha. E le aise e tu ma te e lo fina ngalo. O ala wasinga uma e wha ngai ma le atunu. Ma le tangata lava ia. Wana o se foi whae e le tau. Ia a o lou alofa mai. Ia o wheta aloloa I le atunu a o e whata whatafa ni vale. Ni ao vale. Ia ma e wha moe fo I le pe au langa vale. Ia a wale soifua. Malutia o lou atunu ma lau whanau. Ia, ana iei nisi upu e wha leo I le lofa ma le anga le leo le atua. Nai lo le wha whetai. E whai uma upu na. Ia tātou langona ai le nganga whaaftai, mori le vi inga I le atua. Pei ona whaia fo I matuli vai I ai, ia le whanau no ngā manu a le ainga sa le vi. Au ona po ia le atua, ia olo o tala whauto, ia mata se, inu ese, o no le tau waswasui no le ipu vai o le ola. Mo le soifua wha le nganga o le atunu whaaftai le atua, I lo wanga le lei mo lo walofa mai. Ia, wa e le taui masui le tele o le mātou. Pio. Pai pio le upu ale nao, le ua famous I vai te mine. O pio. Whainga pio. Ia, o whainga whawhau. O whau. Ia, e leise mea tātou te tau nuu lava I le tini. Po o whea e whai ia, ia oina amata mai eina whai nā mea. Whaasanga I Easter ngata. Ia, ai le mawhai o nā tuai o le whala o oto le atunu. Ia, a wafo I le tāwhatolo le tātou vānu nofo. Pa ia mamamalu wha le malo, pa ia fo I mamamalu wha le anganu. Ia, ai ia mawalunga sa vi inga mamatua le tuu ia te o tau le ainga sa le vi. Ia, ma le vi inga o le tua. Tau te moli molia. E wha mō, maola, ma whai matauranga I lo tātou tapa au siri langi. E a wha talofa fwoi I nai ta mam tina mātua o le atunu. Ma lola soi fō manuia, ma lo fwoi te talo, whaafitai fwoi I tāpua I mai. I le alo Faiva o alo matama whanau a Samoa. I ona tiu te ese o Faiva e whai le ngātai whale, o Faiva e whai le vātea tea.
Ia ma Faiva fo'i e whai. E le tua sivi ia ma le tua mbao. Au te talitonu o loo anga le lei le tua. E le lo o le pa ia mawalunga o le atuluu. Ia maona fo'i Faiva ma sani ma wha songa o le aso. Whatalofa ia te oe, pa fo'i o lunga o le ala tele le nei taimi. O aku fo'i a mai, kamaiki mai le aonga. Ia matutua i lalo le pulu fo'i le lai o le loto a le aonga. Ia matoso ai lava le ili i nā naiti nā matutua ma naiti nā fo'i ia o tua maita maiti. Whai e ia lea le kala o lea, ma le kala o le ngā, o kala wha porukiki, o kala wha soli kula fongo. O kala o le ekalesia, ma whawhinge ma le aua lofa o le ekalesia. A wanga o mea sa o mea ngā. Mea umana e tala noina e lalu le puru. A lai whatali tali e ta miti fo i o le atu ua le au. Kai ngā style ngā ole. Ia, whatalo whatuai i le au whainga luenga. O le ala male tiu te lo whenga i maoe. Ma lo le tau atai. Ma lo fo le whatotoa. Ma lo le ono sai ma le lava papale. I o tau Faiva masani. Ia, o leo o tau titi fo i tali longo le palangi. Ko loki le card, ia. Ia, pe sangi fo i lo wingoa. Ai whamanatu ia te oe. Au e ke alu maavingi mea kokingo le whawhinga luenga sole. O le awa whenga whai. Awala mea la whainga luenga iskanka i o mai e whalisif po. Ia, ma lo ngā lue. Tau taile atua i lunga o le ala tele. Tau nuu ma le manuia. E ainga ma oto malawa. Ia, whengai fo i matali ngā sua o le fiafi e me se fo i o whainga malolonga. Ia, a o le i o i le vai. Ia. E kawa koe le mai. E whea koe whea me kala le tu mai. Le ia ma sau whea uri sa whea waunga ka ele o maanga vau ka ele o le shawa le. Al whainga ruenga. O i le shawa ma le fire station al whainga ruenga. Ia, le na. Ia, le rei o suanga o le vātele tātou tali e ima wha hala i o mata o e tā pena. I lungo le ala tele. Tau nuu manuia. Ia wha pena fo i ona wha malo ia i lātou. O lo wa ia lai o tātou ta mamtina mātutua i mauta malawa ma tiute wha loto i whale. Ta wha whale, luma whale, tua whale, o to tonu o le ano whale. O le whainga o le kanga bea, o tāu mawhitanga, o le whainga o kamiki, mai disi kamiki, mai disi kamiki, o le si i disi kamiki. Ia le mea ngai whako e whaifufu. E vei kala di si som kua mo le a, sa vea, te ia ma sau whi au, e oro. Ko kere alwhanga o ngaka i o whapea ngā. Ia o tala maali e tātou tali e ai fwoi. Ia le ngata laile nā. O le vainga, e le ngata o le tinifu, e le i o le aonga. A o nai te mamtina mātutua, o matua tausi tonu, o maota malawa. A pia fwoi whale o ta ngata mātua, ia whapea nā fwoi i maota ngase. O le tatalo lava, ia pa i atu a au wha mawhana whana o le tātou matai le langi. Whapea nā fwoi a au wha malo tafi e se ai, ia ti ngā o le tino, o ngase o mai, whalaifu mā pusi o tō whanga. Ua po i ai i tātou ngō fie. Ona, o fo i le tau le nā, o le nā tūroro o mei New Zealand nei. Ia, o le tau malulu. Sa, ngoi. A wale kongia lau pase se e lau whangau e ke alu i Samoa e ke ngofo le lei e se umar kau malulu. E a vai se meo e whakau e ka wale ngale a. E whai se loan. E whai le pase se kongi ngā ngalo one way. E alu e whai lo exemption stamp i oi. I le fionga le konsula i a palusalu e whapo. E a po le fionga fo i ale malu na ofisa. E kongi la e le one way. O le telo one way lau i bali teimi nei o le lua se lau valus full tala. Ia na alu la i te whau mo le tolu wha masina. E baba ai ta maiti i le teimi e pa umau na lo. I le pase se o le one way e sau e mai a pia Auckland. Ia baba ai le mangi o le ngā. O le ngā kalaua waku e fo le wha tupu manatu mo. Ma o i o tolu nā le whanau.
Faise mea whapena. La le pension e ko inga maloma kuong ko ka aloi. Whapere me disko inga me. Sa ole le ili atau sa vea. Ma pension e ko ka aloi. A le whapukosa me kongel ma pase se makeo. Ua malulu kele ngiusila. Ia. Tātou tali e fo i nā mea ua whapena winga o tangata. O tala iu te wātua. O tala sa sao. These kind of stories hits home. But we laugh at it. Tātou tali e ma me sao lea. Whapea leo ilo ma se. O whapea vole o kanka mai. Kasi la lea ai pension e lea i le rido. Ai pension Asion ka mamsum ki nga ele kongi aluan wai au ko ke pole lai sa mo awalu ko inga ilanga malang kusa nga silo makua la le wa fa kali longa kus fola ngi sila le mai ia tina sa wai chali fo i ta ule da ese te mi o to pa e fa manatu fo ile tulu manatua e te saulo mai o malo tus fola New Zealand malo sit seni sauma mai le me le tusi e mai o le nupi fa e loa ai, ua e sau motu i le atunuu na e whanau maolai. Ua tu ula lau pensione i o, a lela e sau te ola, i le meo le emergency benefit, ma isi vo i benefiti e tangata mātua. E vai i le fo mai, talafua vai, i a whapena, va ai o mata, va ai o loa, va ai mea umalawa. E o lava I awa noa le lei mō whale o tangata mātua. Nā ua. Ia ngā kōreo lau pengwhiki I Samoa. Lau pension. Ai saulo I nei e au nei lo le mea na. Ia. E au tau atama mai. Ia au tau ia o whanau ia o e awe ia le tau ina malilo matua. E o le immigrant. I le afo I le work and income support. Ia. Ia, a lau awa tuala o telefoni. O lua tasi lua I wavalu, o lua I wawha, fitu iwa lua fitu, e fo I male numera a le telenga ya tele, a I male lato vaenga. O lua tasi, o lua tasi valu, o whalua, o le whaliu nei o le la. Ia, whapea fo le vaenga o le asa, na fu I o tātou lo ia ina, e fe so di atu. I mea e mana o mia, mana fesili e te tau o na tali, Ia le na. Le whai mai ia last forever. Sa o ele atou, ele a mangi mea pepelo e malo. Mangi mea whawhau. Ia, o atu le whatalofa ma le whawhilua I foi. O whalofa atu I atou tau o paanga tō tino o le Radio Samoa e Mesel Port Kalambe. Ale I atou o sa veo na Gagaifo Faiva. Ia, whapea foi le tāno awai le astonai o tō uma. O lo o lunga o le tātou apia fōlinga the Facebook page. Ia whapea fo I ma le tātou YouTube channel. Keep it coming, brothers and sisters. Press the like button and of course share our program and subscribe so that you will never miss out any fun stories and ori. Waka ko ue waku ale ori te miuma. Nā karie te ua o oi fo le stein for mai. Sole. Lena whai nei e le tala al tangata leo le atou sa whea ma ata e. A le leo o taunu. Le tā ua le nā. Una mea le kaku tala noa I me e matua tā ua tele. Important issues that arise from time to time. Social issues, political issues, the law. O mea umana tātou te tala noa iai. Ia, ina ia mawhai. Ona mana malama le le iai. Watalofa I le tātou api fōlinga, au wawai atu tō tere I lātou leo ua mafuta mai. Ia, ai peo le ele sunga se umanu, talofa se umanu, alo le soifu mnuia, mai se umanu se wha mole mole, e mawhai anga e whakalofa I fole au palau vale, ma lau whai upusa. Rena whakalofa talofa tu fo I a te utou. O le au tau oi maa. O le au whai upusa ma le au palau vale. Ia aile I lopo le alba fuanga o le a palau vale. Aia o le pau o tangata ua mata o na mau le mea fo le dementia. O ngalo le mea na lai laita
Ma o so mai upu foi le mana au e fia palau vale ma wha leo mai. A se tangata lai palau vale e. Se mana mata upu na mafu e o na fia palau vale. Yeah, on my pair. Alo last forever. Rita Tui Enderman, talo for Rita. Malo so fu modbia, ia va per fo ia welese. Ta solo, mai talo fa le atou vea o le sui o te umtavu i oe sa o le lei vai tatu te umtavu i le na lei atou a tala le lei paunga le na o tamo e mai i la fio anga o lau li a wā i a le tau vanga lea le a whainei. Ia, ma le i tu malo vai maunga mua, vai maunga tasi. Ia na fo i sau i na malisi o uso. Ia le fionga e atau i le ili sula manei o. Ngā fui kau wāmba e inga. Ia, o le whiriwhiringa le tangata malano saolo tonga. Ia whatasi ei ma le tilo tilo ia na watau o lo o whaasala lau. Ia na whaile ia i o lau whiriwhiringa. Levi and Kath, sua, alo le seifum ria, o Sa Sally Tulima. Talo whalava malo le seifum ria, Tom Ulungia. Ia fa pe fol te mai tai o se poima o palolo feao murianga Farosa talo fa lava Farosa malolo so fu mria o sa u junior Tavita ale ve mai ma na ia le na le ia to fa ma fa ma tu mai ia le aso ma le taimi o istanga ta wa ngalo aso ne fa na wa Colleen talo fa Colleen Toria alo le so fu mria watching you from Samoa. O lale me wai alu akwaidi tamai ka I Samoa. Yeah. Talo fata se sa tusa ma lole soifu ria. Yeah. Talo fo inisi fo I fato a fea lau whanua me ele. O hau te roa I le taulanga fatau, ma le taulanga lawi loa I le lalulangi. O tamaki makaurau, Auckland. Iau kilani nei. Auto sile nunga o fa maunga le o mai nei ia tunu umo lalulangi sili on fia no fo I tangata I lona ai. O le tunu ule nei o New Zealand ai o Aukilani. O lo ia le top 10. O lo ia le top 10 o world cities that are favorable to tourism and people that want to go and live in those cities. Lelai au mai ia fa momonga na ia e kusala pe ka o kilangi fiu su nga luenga fiu su e mangi I mangi ngo foanga mangi accommodations. People will still reference and prefer coming to live in Auckland. Ia le na. Ala tatu wo. Tale peselea. Fa manuia tuai ia te oe. For my don't worry, aua e te popole. Tele iu mata upu tāhua. O le atatu talanoa ma whaaso fo I iai I le so. Ia mai se fo I o se update ma tala tuli loa. O tawulubanga o le whaamisinonga o lo o whaatino I Samoa I le teimile nei. The trial of the century. Every little thing is gonna be alright. Ala ile tae susulu mendela. Ia e maua o le fifia. Whaangalo ia o mea whita. O anana fi ma mea tina. Whaangalo ia o ni whaingata. Mole so fau ua ulia. Don't worry about the thing. 'Cause every little thing is gonna be alright. I'm saying don't worry about the thing. 'Cause every little thing is gonna be alright. Rise up this morning
ta mai mai siva siva mai siva mai siva mai siva siva mai lue o mai lulu o lima siva mai siva mai siva siva mai lue o mai mai ta 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 mai ata ata mai ata ata mai ata ata mai ata ata mai Siva mai, siva mai, siva siva mai, pusi lau panga mai tango pa ata mai, ata 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 ata mai, Fianga mai le young lovers tasi foi o fa idi wa leba tele na fa fonga ile atunu ma fa fifia e la to fa tunga tuaia ya le o to langa mai ilunga e te pe se pe se tuai le awala ia ma e ata atai ia mala i mo mata fa talo fa pito la vai la wa ta vale la wa ta vale o to e fa lango ia le momoli ina o mea lelei o uta o tau mafa ma isi o loa ma ilisi no fuanga o New Zealand. A me se lama fo ile au avelori. E tuai lole avelori. Ia o lono winga wale a ilisi tu malo. A tau il fa malo ma il fa ftai a tau tau. Lo fa tino ina le na ngā luenga. Wa avea ma ngā luenga au tū. E fa lango ia ile a inga ma louta mao a inga. Ia au fa lango fo ia i maisi tangata lai no nofo pa mau mai. O atu iei le pensini o kangareisa o aku iei o waila au, o tui, mawhala au, me o mawhapena. Ia maisi. Goods and services, they rely on the truck drivers, to transport those across the country, across town, across the city, and across the country.
Whatalofa whapito ia te utau la le au ave tāwale e wa le au ave upa ia tā ua ia. Wa tele a tātou tangata ua ngai fo e whaile la ngā luenga se bele lei o se tupewe maua vave ia ma whaingo fie mai ke le alu mamao ai fo ilele e ke upa ia i le iau kawha i le mai upa e moe malau lua se lau kāla ia mga alu lole ave sa o so le kupe le upa le whale ki ngā le hai ngā le se meo le sa ue e alu upa i le si mea ma mingi e koe le se le ngi o lau ngā lue le kani e lau ave upa i mbou mai kako wele li i le o le au ave courier ave pasi ave lori ave kikapila mala u ave train mala u avalele bole longa se me ave i o ka konga ka mo ia la to le sele ai o le ngalo nga e tu ai ba to le fa malo le uso ya au pa au te le yo o ma pa anga to tino o le au ave truck ave lori ave pas mala u ave taxi ia to telefo ila malato o mana fai ia warnings fo le kaula ve o la kabale ia mai si wala ve awa fo wa fai ia me o earphones fo le ona alu la ele o le lori ia le ko mal pas male taxi kalkali mai la ia le ia te au ma utala mali e fai atu lunga le tato program e kaula ve ele kabale o isi wala ve ala kabale ave lo ka vale ba e fa longo mai ia mai aka ai concentrate on the road i la verse si ate o lo aka e mai tantu tala o le telefo i o o la pasi fa pe vo i le au ave loti fa longo mai le sunga ya au pa au o le sunga ya taito ia fa pe vo i le fionga ya mwangu ti the rose Dominico the rose losse Dominico ia fatalo fatu ia tutou e mse voila o ave curious fa malo le lava pale malo fo i le fatotoa i le whaingo fie le umio i tu la i lunga o le awala fa i moe mo moe maka e ele ma tau ma mawhala fa i se malo lunga i nko koe mai e voila i le koe on lisi run ia ai le fa i titi ai ia le tūlanga o le tāu o le ngā luenga o tō whaia ia mamau ai se leni e tausi i o tātou ainga whai ei whaala lave ia wha pena fwoi mana tua o lo tau sao le uma o papai i ai langa ma tau tia le talo le tupe lea na tuu nei au mai e tala no ina i tono le mauta whano ma le pare mene o Samoa ia ai wa ke i le oso whainga lenga oso whai ei le talia ina le talo le tupe ma pa ua ia le malo, ma whaata ape ai lava ma le parliament. O leo te talandoa i le mea tau o le sao le tangata Samoa, o lo o lala ma papa au i fafu. La le sao le na. O le tātou wālo lofa i o tātou wā inga i Samoa. O na whaafea lea na whaatino le lofa le na. Lea e tau wala atu i a tātou international remittances. Ai mana tua fo i le tele o tala sa whai me le laitu o tātou o Samoa i whakakaa. E le ise ao ngā. E le ingi lumanga. Le ini me o whai atu i Samoa. Ai le inua. Le sao i matau o Samoa o lo whatino i a teu lo loto le upulu nalu o watu e tue. E le o eskan kakaa. Ai ma whawhaupo ai na luai mai ai le upulu nao le taa. Ioi, mata umau wala loi nai ia Samoa. Malana tautua ai tau malele. Ioi. Le ana tautala masau noa iai le olo ave minister o tupere i le malo tau ave whauau olo iai nei se iau lia se whainga malo fau. E mapuna ai, matula i mai pe amai ale whainga palonta le i le asolos fumalei vo akuso. Olo tala noi nai i le matau tia o le sao i matau o Samoa i lana aitau malele. Mai atu nuu ese umo le lalulangi. E o lava i atu tuila mamanua mahawai. Amerika le atu Asia. Le atu Europa. New Zealand ma Australia. Ioi.
e matautia. Ia, ua tātou le whanongolongo nei la i le tala o le tupe, awana kaputa ia ina. Ma le whatuatua ina, le au mai o le tala o le tupe, not even a chance to open up the first piece of paper or the first page. Le ai ma se avanoa. Aia te au sa utau mawhauwhau. Ta whewhe peana se i te tala mai la le tō whāma le avei. Se i au mai la po o le ale anu fale. O mea o lana whiwhi ma whiwhi mai i te tonu o le tala leo le tupe. Lea whato a sau noa iai ia lau timu ia. Tua malu pui pui a Samoa. I lona te mau ai. Ai tau te oa iai. Ile mata upule na. Lona winga la. Whai mai. O le sao Samoa o lo alala mapapa au ia tenu i fafu. Lea ua so ni i isi fo i tupe mo atu ia tātou paanga. Fe whataua inga ma mea whapena. Tu risi ma le au tā whawhau i Samoa ma e mai moa i le atunu. Whapena fo i le au ngosi o loa. Le au whai whatoanga o lafu manu ma vau matua. Whapea fo i le au Faiva. Ia ma le tele nauna wa i o isi fo i o loa a Samoa. Lea ua tūla lata i le talo le tupe. I le tasi tesi ma le lua piliona tala. Ia. E matau tia. Au tau se sila lai i fuwhanga aluan mamao. Ale sunga lauli al mali toa. Ma le tau mawhainga mai le whatutu e le tu Samoa ua tasi le nawa i tau. Ai o lea ua whamuta e le whatau sanga. Tasi le foi mata upu te no whamo mafu foi. Pe ua maa neia foi lea. Ua le tolu, ai tātou uo le whatau sanga. Tātia ese le 5 tau sanga o umitele na toso. Na o tātou wale atunu ule nei sido na la ititi i le whawhanua o le lalulangi atoa. O le 5 tau sanga o lana paia inga. O ina whaia whape nei mea. O tangata na whaia mea nei. O le mana na o ina ia pasia se tula fono italia ina ai lo lato vaita when they were dominant in parliament and in government to stretch this period of time to hang on to power for 5 long years. 5 tausanga o umiwa vai le malo tele o Amerika. Na le wha lava tausanga e ta pena atoa ai le loto i fale ma le ano fale. O le tamao a inga matu la fono ma mea ma lava i le atunu. Yo. Ara o foi pule pe o te sao i le mauta fono ma le paramene le o se tasi le o mea o te whaatu ina mai. Why is such a small nation, a small country in the Pacific, has become the focus of so many international rules and laws and regulations and even the political period of time that they hang on to power for 5 years. Sei mafofofo ia. Mafofofo ia. O le telefo I leo le taimi. E fai ei whau whaunga ma mea pio pio. E la I titi mea le I mea whau ina ia wha pio pio. Ia le mea ua umi ele nei taimi. E leo se matau pu e le te tau o le toi tilo iei le pare mene. Ma avea ma tu la fono tau wha ofi. E tala no ina. Ne I ave tono le mauta. Whātau sanga. Ola matua mana ia le nao. Tālusia ia mai se anawa tau o se pāti whai. Whātupu manatu ia I tātou uma. Olo whiriwhiria o tātou te tai. The longer the period, as the more dangerous of giving the people the opportunity and chance and time
to make corrupt decisions. For ye me li te tau na whai. Ai a whape a puti mai le taimi. Ma whaia sona wha tā pula. Ona tā ua lea o me tele. E whaia I aile ana watau e tala whea ngai ma le taimi lea. The stretching of this period of time, instead of putting a limitation so that we are able to avoid corruption, to avoid unaccountability, and avoid other problems in the future. Ioi, halu mole o le tātou taimi ma le mawhauwhaunga. I le wha le leia atiri ma le wha ato o tō ni polo keki, mani atina e te tau o na whātū mai within this 4-year period time frame. Yeah. Wa ke le ia ngai kaimi ma maua I le avango e whau I le mea le anga ma le mea. Ia le ala o e le malepe le ato le 5 tausanga. And I think it's time to revisit this period of time. Ia fai mai tala isi a wari ia le ala wari makua ia le anga na whauwhauina le mata upule o le 5 tausanga. Fai mai o le 3 tausanga e o atu ia I le I tai o le umo le whaatau nuu ma whaatino fuafuanga luaru mamao le malo. Fai si o tamai lau whanua ma lau elele. Sila si o tau tamai paketi. Sila I lau whaasino manga. Ma wawa ai lau tamai pāle mene. Nā le whaas whulumon tupu tangata. Lea ua mata na whao popo. Ona o nisi tu la whono o le mana na o. E ta tosi tua oi. Whaapipi I leisi nu ue le eiso na sootanga I le ngafa mataulangi o lea I tu malo ma le I tu malo. Mawhawhau I le tala lale o te wātua sao. No le fia popoko so. Ave le si nu. E le son so tanga I le tu malo le ave whapipi I ai. A o la na whono le tu malo lava la tau ia ma whaia la tau mea masani I whae le tu malo. E le au ngā. E le pipi I atu iai o na taulangi. Ma o na whaalupenga, ma lona so tanga I le nafa ma le whaia. I mea le tu malo le whai. E eu ese foi le pe o se mea manongi e vātu le whaafonga le atu. Tu rau o le uputo I e tau. Pato toi ngā mea nā o le ea la iona tupu le ese ai. I le vālea. No nofo, tatosi fua tua oi. Wa se ato ai. Ma suia o I tu malo wha whanga. I me o I tu malo wha palota. Wa tā ua atu le wha palota. I le teu wina o le tu la whono. Nai lo o mamalu wha alala whanga o le tu malo. O wha mawhau i. O lewa no tala no atu nei mea. 4 tausanga. Dea lava e tupu ai le pisa ma vevesi ma tulanga whapena. O lava I ai I tua o i nuu ma fioanga. Lea lava o vevesi ai o toe au mai si fo I tu la whono. Wha au popo I ai. I tu la whono e tolu o le luas fulu. Wa tiri ma lepe ai le mea. Ma fumfa ato le tato pisinisi. Ioi. Oi whalangolongo ma toi o ma talanoa ma whapea. Lewa te len talanoa sool tangata leo le ato sa vei tua oi nei. Ma lona vasi vasenga. Ma ua whapea nao na le maua ile nofo le lei. Whapea na foi le wāwhetau si ai awa. E le a inga ma sootanga le nuu leo o whapipi I. I lea I tu malo mo na taulangi. Ea. Ea. Ma toi mawhau I te tai o le ia le taimi.
Toi lua masina o iai. Au tonu Samoa ai se pati whai lātou te sila. Ma toi asiasi le mata upu lea. O le pa mai le 5 tausanga anga i le wha. Awa o le 5 lea. Te le i o le hava noe nofo i lava ma wha lue i o lātou. Nofoa. Ma wha malu i le air conditioner officer. Ma toso i lava ngā ruenga se i au li atu le nā tausanga lona 5. A leo utala no atu se tasi o mata upu. I la ufolosanga pe ona o watu e tele i o mata upu ta ua tele. E tau na toe asi ai, malanga ai langona o tangata. A se sila lai le mawhauwhaunga. Ma le tō whā na te tala. Ina ua tilo i le ao ngāho Samoa. Malona sau i matau o e o lo o alala ma papa ao. Manano foi fafu. Alongo lei. A tilo iai i le tō whāna ina ia palota Samoa o lo alala ma papa ao i tunu i fafu. O le tali tonunga o tātou teitai. Sa au maia le mata upu lea. O se wha manuianga lea. O se taui lea mo Samoa lo alalam papa au i fafu. E taui ele tauti ngā o le lofa o Samoa i lona au maa fola malona lofa tula i a Samoa. E ui ele o vātua directly i le malo. Male ofisa o tupe. Ia tātou tupe ma wha momoli nei o lo lafu atu. Leai. Look at how we're going to break this down and how it works and how it relates to the thinking and the thought behind rewarding Samoans that live outside of Samoa. But their contribution to our economy is huge. Wa mai lola ia leo le ngona whapolkiki. Tau mia ai le whaamurianga tā ua lea mo Samoa. O le tau i leo le lofa o Samoa o loa lala ma papa au i atunu ui wafu. Tu watu le awa noa. E te nofo ai wafu. Ma whai atu lau pānota. Lala me o mwhaiona whai e isi atunu relo whai e tonga ma fiti whai e tahiti. Whai e rarotonga. Ai tātou te le mwhaiona whaia. Tātou te e iai. Tātou te le te e ono sisi tu. Ai te e. Ono o le tau fiofi ma mau. Ai le ai ata tau o le tangata. Ele o nofo i tono Samoa. Ono mai lola ia le la unga mai. O mai la unga mai lunga upenga ta whai. Langi ma la unga solo wha mai. Le se mea le unko o mai fua. Tātia mai Samoa ia mātou. Mātou le nofo i Samoa. Mātou te loa whaata moe. Ma run le atunu. Tau te le malama mai I mea o lo tutupu I tono Samoa. Rubbish. Ioi. Ono patua la pisi au nā tala tu lou whaafonga mai le atunu. Ai o te mana o ina matua manino. Matau le vai le mafau whaunga nei tua. O le mata upuna nei. O se taui ma se whaamunianga o Samoa. E whaatupu tele ei lau wai a te tau ma whaamalo si a tili lau wai a tau. O na e whesiri leo la ia lea. La lea i a tau o Samoa le pui e tangata ia. Nā le tale pei nao lea i a tau o Samoa. A o le whaamunianga na mo Samoa. Lea tātou te lafo tupe atu. E mo I tātou te leo lafo tupe le malo directly. Ai tātou te alo lofa I o tātou ai. O mea whaia e kalesia. O mea whaia le nu. O le awalu mo tina ma te mai tai o sao ngā mea asi aulo matua lai whai o. O le awalu ma o tūpulanga ma le au manga. Yo, o le whale la langa le au se papa, o le au matua ma le au se papa.
o le mafutanga, ale au alo lofa, ma le au le alo lofa. o le au uso whero whangi. E whai umatu, e a inga matangata i e whafu. O le montanga i le nu. Awhitai le tō whāna e te tai na mafua ai o na mapuna. Matatala le a vei au mai ei le ano whale leo se whaaburianga mo Samoa aia. O la ngona whaapolokiki na tau mi ai ma tau mawhai e whi nau ini i atu. Ia se sila lai. E lafo atu nei o tātou a inga mo tātou mātua. O me whai wha lawe o tātou a inga. O me whai rinu umale e kalesia. O whale, o maliu, o wha lawe, o wha ipoiponga, o umusanga, o lotu wha manatu, o aso wha nau, o sao whai. Le wha tupu ma le wha uru. O le ale sao i matau le whai atu, e matau tia. E alu atu, alu le whale tupe wa uma o na TPS. Le rate o le ua wha anga. Le International Exchange Rate. Na alu la ia le o le tupe o le tala Samoa. Ua tau nuu i Samoa ma le whale tupe. Ma whale wha momori atu i tupe. Ma wai fo ia latu seleni. Ma wale pasene. No atu leo toi ina ma le on matua tala ile tau whai atu. Awa ana ule wha mamla male mele nei se furu le sulu lima le lus furu tau sanga taluai. E wha penea o wha pongi sā ia i tātou ma wha upunga ia o mai. Ia, o ngai la fo mea kou kupe i kou mākua ma kou ainga le se mea le mālo ma se pau le mālo mo wai. Oh my goodness. My good girl. O sa wale se o purkalabi. Wha maa malama atu lola ia le ia i a whiu ia inga o tupe. Ma mea o lo tātou. Langa o loto vai le atu no. Apea la ere te mea o tātou o whai o mo Samoa. Niwa. Ia ona tu whau e ala ia leo lau li mātutua ia wa lewa na ia i tonu i. I le li o lea. Mai mana ia e whapongi sai pia. Fela ma matkau ngā. Me whapongi sai pia uan. Ana whalonga whamai ia woto whalonga la i le show o le lina o le atu sa pia. Nau lofo whamalama mai mea. A o le alo o tō manatu. E whapongi sa le atunu o watatau na malama sa mo o suluia sa mo wata mamai o na tangata. E le to e whaavale a ina. Ma whaase e ina ngō fie le atunu. Yana. Nga le fwoi na whai e maa e le tala le male anganga na e whaiskako sua kupe. Ana manatu e o atu lola ia le tala mai le tupe i tua o na whape lola ia mam. Vai leo lima sfuru ka lalea. Leo umanga whaari furu ka kou. Se lau ka lalea nga mai. Ingi usila ia le a kou. Each and every one of us that lives out of Samoa, the diaspora of Samoa, moving overseas and living away from Samoa, it is a special blessing for our country. Se whaamrianga whapitoa mō Samoa, laino nufu i Samoa, mai la tau le whaatamo ea, ia tupe le atunu, ai maise, le tamau a inga le atunu. Aisea, a fo ene nā. E le whai eise sua kupe ma se whaari fu kupe a ale ko inga ma leo makua ma le ainga. E o ya Frankie, e o ya Akui, e o ya Amau, e o le Bluebird Lumber, o pisi nisi uma, ale atunu. E whaatau mai ai le lau papa, o tau mafa, so se o loa. Ona aleo. O lo tutonge i e pisi nisi tangata whaingaruenga. O lo toi whaalu le tupe tipi ai la fonga tangata ma toi foi o le treasury.
Toi fo i le inland revenue. Fai sa whanga I o le lupi wha. Wha taunga mga mea umana, ma lia ia le tātou tala no, ma toi wha manino ai I le atunu. Ina ia mana tua. Le anga o le pānota lea o tātou tā aloi nei. O le tā longa o tupe. O le tā longa o le tufanga tupe. Ma le whaasala la wina o le whaalawi loa o tā longa o le awhai I tupe. Ma le whaatawina o le pānota I tupe. As I say, think about it. Put your head down and think about it. Mafau fau le lei iai. Alona wingala. Tātou te talandoa I awala e whaonga I le tupe. Lea o tofu pati ma lātou manifesto mamanu lauti ma anava tau. Ma la tufa le tupe. Le sa o lautala. Na whai atu. Masina na te nei. Na o whai atu ai I le tasio au porkala me la o tau sila. I mea o la atula I mai ta whewhe le tele ni whaamisidonga. Everybody remembers that. I didn't just say that. I knew it all along. Wa umatu lor polo keti le fas la tofu soi mai lo lela o telepe le pale mele ma fata ape o mai lo. Me mo mua ye sila ye ma vava ye tangate mai ka kwalango. O me la ye le utilo ne ai. It's an estimation and not the actuals. Wa na o se fuafuanga I le mafofau. Ta o mai mase vaenga tupe. Ai le lopo fe mea mai le tupe. Ai le lo foi. Po le ala la fue e whaatau ma toso whaatata iai. Ia le fua. I le whaonga ino le tupe. Lea na reno foi atu. Na o meo paketi pālava. Pāl paketi pāmalea. Tufa le tātou porkalabe. Malama I Samoa. O le mea lofana au mai. Mo se whaamrianga mo Samoa. Le ngate le lofa tu lai o Samoa malona au mafola. Io lātou ainga e kalesia. Le nu umale I tu malo I me whai. Fia nu e a fio mai. Ma fio anga. E a fio mai. E sa ili whaatapito lātou tama whanau. E fia I tu malo e a fio mai e whai le nā ngā yoinga. E sa ili e le tupe o le ale me whai ai. O le lotu whaamanatu, o le 5 tausanga talu na whaavai le lotu, o le se lau tausanga talu na whaavai le lotu, o le se lau 5 talu. E whai whale aonga. E mo I e so soni le malo ma isi e tātou paanga. A e so e fo I alo matama whanau o le nu, ulama la tau ma le I tu malo. Lo lātou sao I matau e whai ene mea. Wo tātou wō ia Japani. Wo tātou wō ia Saina. Wo tātou wō ia Australia ma New Zealand ma isi a tātou pāanga. E maua mai lava se fsoaswani. Pe fast full pasene. Pe fetutu nai. E onos full pasene pe tailimas full pasene so e mai ele paanga. A o le whanau le nuu. They will go out their way to find solutions to fundraise for the main purpose of what is happening back home. Ai sea, langa e pele le loto. E pele le loto. Ala le nā o le whai o le sau I matau. Le nganga la le nā o tātou teitai. Talo whai a Samoa wa urufia lona au. O e lo alala ma papa au I whafo I so se atunu o lo whai pēle masani lea. Lafo lava tupe vaia so uma, vaia so uma, vaia so uma. Elena o au, elena o o, elena o tātou. Tu uwhatasi tangata I le masina. Wa ova le 5 miliona le mea o e botau nuu Samoa. Tu uwhatasi le tausanga o le tupe a lele. Wa ova I le 5 miliona. Wa afe miliona.
ua maua le piliona, ma le selau miliona e tasi. Tasi tesi ma le lua, ua ova, ma le lua selau miliona. Tasi le piliona, ma le lua miliona. Oi ma le lua selau miliona. O tau sisilai. Fa i la o le tautua ngu. A Samoa i atunu i fia i fafu. Wa au mai le whaamanuianga e o atu ai. E o mai e, wa mai le whaamanuianga ma le whaatananga i lalo le tūla whono e whai atu ai lau whiriwhiringa e fafu. Ma lau paloto e fafu. Wa taunga tā pasese. Re mafuanga le nā. O le aluatu ma le toe sau. Wa taunga tā le stala. E ei fo i fees ale matanga luenga la tau ia. Va lele le aluatu. Tau mafa. Rental cars. O fale tali maa loe no nofo ai. Ai ala lea mbaha faunga ma tau tia ma le tau whalo loto ma le whautanga ma mau. Nā lolofa mai ai a Samoa. Ia. Se whaamrianga le nā maa o tau. Tau te le toi tau o mai ai. E whai lau tau palota. Samoans and fellow Samoans, my beloved people, the opportunity given to us to be able to cast our vote from outside of Samoa was truly a blessing. Indeed, was truly a blessing indeed. A reward for the love that you show for your country. To be able to cast your vote and select and using your freedom and human rights to choose your country leaders from outside of Samoa. Yeah. Abat. Ili te li ine te ngata nei. Aisea. Selfish, greedy, manatu whapito, manatu na o i lātou te pui ma tau whiofi le barusi anga. Whaa upu whai o malo, pāle mene ma le malo. Ala nai leona lātou le talia ina. E le mawhau loloto, i le onga ma le tāua o le tō whaa tatala. Na mafua ai o na whaia le mafu whaunga lea. Nā lau tau whafonga Samoa. O le ano whale le nao le manatu sai tua. O le mata upu lea. Mau tonu lava e iai lava le tai au. O se tasi o mata upu o ta oto nei. Whaasele mutu ona ua pa u le malo ma le ato le lima tau sango lana paenga. Ai o tonu. O le a aveo o se mata upu e toe ta ta i ai le tō whā anisi o te tani. Ina ia mawhai o na whātau nuu. Ma wha mau popo. Ma wha tino ai se tu la whono. Ina ia pasia. E le o se mea leanga Samoa. O a uba excuses me le whaia le teimi o Maria Troy, le whaia le teimi o Matawha, le whaia le teimi o Tofi Lau, le whaia le teimi o Tupua Tamasese, le whaia. We are not going to be left behind while the world moves on. E le ta tau, o na tau mi ai Samoa, i matato nofo ai, ai o mga ngai i luma le savalinga le lalolangi, matu nuu o le kelope. Excuses uma mena.
Tufal tātou polkala. Ala makua, kele le kako vaenga, le mea tātou te anga i ai, i le fiafi le nei, langa i tāua. Lea wā nga i mai, e a whātou sino le whainga pānota, tātou tala noa i ana vatau, tātou tala noa i mata upu, whāu wau, male manui o Samoa, mō a tai au. I tū uma o le tupe. What are the pros and cons of all these mandates? Me lili ai, ma me lili ai, o le tele o nawa tau le wa mai nei luma. A wale tūte ma matawhai o le nao le atou sa vea, ta oto luma i luma mea. A mai e kia ora ma le kamai peru lea. Sei whaile ta otonga o le mea lea. Ina ia mai oa, ba se vase ma pena le le tūla whono, ma le anawa tau lewa mai nei. O whea le mea le lei ai, whea le mea maunui ai, a o whea le mea tau whaaba lea, mo se ai le mea lea la whai. Whea mea lea la o mai ili sia ule i e whaile la tū whangongo umi lama. Ia na utou tali e lola ia lea. Nana umano tau tali e le whangongo umi lea. Kami aku i, kami ange i, peo le umi ma le te le, o le vai tafe fo le ma le o ngā sami le, ia i seina o le vai sili nanu te le i seina e ta o le yang si ka yang. Sila vai te le lava, i le tala wha asolo pito seina lale o no fo i tanga te lungo o le lava lau ele ele o, ko kile kangaka. Ta isolo o tau le whangongo e toso i lunga o le samile na. O ngā samile na ma le vaile na o le yang sika yang. Ia ana pongi sa lola ia leo o lau mafau whau. Ia na oso mai lola ia leo le mo le tau whaava leo. Mele mea tau le tau whase. E pupula i fōu mata. Wai leilo pena hao, pena pua oa lava le teimi ato le na whapongi sa ila wai. You've missed the most important points. Wa misi a oe. Le sa vali ta ua. Ma e loa ai. E le tangata tau whabalea le usau i ate oe. E umilona whaamatala se whangongo na whaamatala nei, whaamatala na nafi, whaamatala i le siaso, whaamatala i le lavara, ai toi ufu i tau, toi whaamatala foi. Lale upu masani le atano. Ua whangongo tangi au le whalongo. Ai le mawhai ana suia o tātou mawhau. Our mindsets still lingers near towards and believing that narrative. The narrative of the story Samoa has changed and has shifted focus immensely, hugely. Ma le tau o na tātou toi whalongo longo i ni whangongo whapea. O loanga moe ama talo whalawa, ma alonso i fua manuia. Au na se Corinne o Francis Casiano, talo wha maloni so i fua manuia. Whananiko ma mea, pia fo i vale vau e sea. O le tātou mō. E tāle pese le whamaduia atua i ate. Oi, e lunga o le ala tele i le nei taimi. Whai i se tātou tama i malolonga popua, fo i mai, sa ili se avanoa tātou tala noa tuai. I le tamai tai, o ati mai le tātou whale ta male, ia oi fo i sisi. O le siko lua le Radio Samoa, ia le Henderson Cars. A e Oh yeah, yeah.
tua so o la tama futanga telefili tau lama lama ole alofa ele ima ilo utangata ile tele ya upumatala Tama ita o ola umana mea tele iloa olo alofa ofa avalea ai mai esa upu pe moni ua musu ai sili ai lo alava ona fa apupu Tele ita umaya ai ua o wino waina Sui aleva ai inai o winga O se tau tinonga ua ele amana iaina O se etia oi aroma siliva Tama ita o ola umana mea Tele iloa olo alofa wafa avalea Vai mai esa upo E moni ua musu Ai sili ai loa lava ona fa apupu Ai sili ai loa lava ona fa apupu Se mea lele o le malama Atau tai ile soi fuanga Puale poto olo ota ua ile tusi sai Mea uma ema vai peo se ufiata Tama ita o ola umana mea Tele iloa olo alofa wafa avalea Vai mai esa upu Pe moni ua musu Ai sili ai loa lava ona fa apupu Tama ita o ola umana mea Tele iloa olo alofa wafa avalea Vai mai esa upu Pe moni ua musu Ai sili ai loa lava ona fa apupu Ai sili ai loa lava ona fa apupu Ai sili ai loa lava ona fa apupu What a beautiful boys classic right there from Bex Filoa. Tama ita ia. Yeah. Au siri e lona whaapupu pēr whai whapenga mai au o kuma upuolo. Ia, leu whata si mai ia le tamai ta ia ati mai le tātou whale ta wale le Henderson Kaza whai fhoi ma whongo tau modu i le ngata le pūlenga. Ia, o le au whai ngā luenga atoa lava ma le lātou tautua le Henderson Kaza. Talo whalava ati, pālo le soifua maluia le nei aso. Ia talofa savea, malo soifua, ia malo le ngalului le tula le aso, ia le fuola malama whai u, ia ngaluenga foi sa whiangai ai. Ia o leo manuia mea o mai te lofo le tua i te tō ofisa nei, o a mele nai tua te tō ofisa. Manuia mea uma, io ai whaafitai le tua i le mātango fia fo i le nei aso. E mama ai atu i whafo.
Ia, ele ai masimi. E mo ia e malulu, fo e ma ini. Ia, ai sa sulu matungo fie, ia le la. Ia, mai le tau lo toa, ma le tulanga sa fai le tautua. Ia whaftai lava mo whafsiri, ia se ripote asu I le whaso ofisa nei le nei aso ia. O le sa whaatinoina ia sign up for any sifo I le mamalu la sunu urunga nei o Kilani. Ia o tato promotion fo ia o tata avale I solu. Ia naua e sila fia. Ia o lea sa whaapeo na le sa whaapeo na whai e sign up a nisi fo ia o tato a ingana nei. Pe maulito o solo la so. Ia le la sa alu e tato sa avale ia le XUV 700. Kitunu 4. Ia ma le tato piki apu mahindra le mau e wha fita la. Ia tasta avale na le na whai ia sign up I anei le tai au ma le au uli. Ia o tato sa avale modify. Ia o leo tau nui se tato sa avale ana nei le au uli. Ia o logo o maona teu o maona modify. Ia whailoa su le malo le tunu. Mo e fwe lo fie fie I estu ai ngata avale. Ia lo tau nu ane le uli. Malo. O fifia o wafea tu fo I ta taladoa ba sia tu le whenga ruenga ma ta sava vali fo I le lotoa I le ta wa fo uma ta vale na wo va ai mai si tu ai nga sa le masani ia na fo o lo fa wo pe o na vea ia le Henderson cars the home of the Mahindra. Ia salele, ia peo lo tu whaatasi te so I lavale no fuanga le pole main office ale Mahindra. Ia so o le Henderson Cars Spitzo, ia o le Mahindra le Spitzo. Ia whai lava si te leo losoa. Ia e peo lo tasi lava o I lava le losoa Mahindra. Ia lo tu whaatasi ma le Henderson Cars. Ia, malo whaftai. Ia, sau noi nisi vai nga taua ma services o avano pe fatino. Ia mo e o lo whapea o na benefiti whamanaso tu pele malo la sinu. O na so tele lava lo whapea o na wala au mai ilunga le telefoni. Ia mai e mili mai fo ilunga le tato Facebook. Ia o le to tele lava o lo wala au mai. E fia apalai savale. Ia o la to o lo benefiti. Ia e ai e talia le Henderson Cars le benefiti. Ai ai una ai ainga. Ia e mana o mia lava sansa full time. Ia sau support o ia le sau te luo fa le application. Ia ora sulang o le payment I ma sansa ia lo savale. Ia e alu lava I lungo o le se benefiti. Ia o le sio tato cashback ma tato referral. Ia le whapeo na maua o ma tato cashback. O tato savale lava whapeo o na fia apala I le customer. Te whapeo na fo le referral po sansa fo ele se sanga refer mai I le saso office apala sta vale. Ia o tato cashback ma referral. Ia amasa ma le afisa la. Ia nga ilunga. Ia e fua lava sa vale o lo whapeo na apala I le customer. Ia o tato tangata fo ia le anga ingoa a pole back credits. Ia o le Italia e le tato Henderson Tangata le anga ingoa o lo iai ia maso finance. Ia o le maso finance na o lo whapeo na whaonga mo I o lo o tangata o lo le anga ia le suafa. Ia au te pole au te nufuai ia so mai il maso officer. Ia whaataltal no pole ale tūlanga o lo ia ile leanga o lo ingoa. Ia maso se soan o lo ia le maso finance e se soan ia suai mo oi ia e su e sa tavale. Ia mo tato ainga ma e o lo nofo out of Auckland. Po tato ainga fo ia nofo mamao po la lo I Wellington o Lava tek pole o le whai lava ona ia palai mai. Ia paulava le meole sen mai umo o titeo se mana o mia mo le apalai. Ia sen mai lunga le maso Facebook page. Ia pole wala au mai foi. Ia au tek pole e te tongi e maa solo pa sisi. Ia whapena foi le pa sisi o le paa. Ia te soe anga ia soe le lore meolo whapea ona ia lalai. Ia peo vaenga tā ua na ua o tā ua savia.
Ia. Ia mo le mesila fia fo le malo la tunu. Malo whaafteitele lava mo le tāli poti ia e tā tele io I sisi vanga I pa ia tau ia mese le tā telefoni ma le tuatusi. Ia o te lote a whaunau o nei vaina fo i olo whaapeona whaamalasia lava le seminei. Ia mo le no fo sila fia fo la tunu. Waile ia nga I mai I le tato officer nei. Ia whainoa atu le tā address. Peo tele lava le mala tunu lo whapeona fo lea fasilimia o le Henderson Gas. O le so tele lo nga I nei le tui West. O le whaapeo Henderson I tui oi West. Ia I Henderson I tui I papatoetoi. I o le tato numera na o le tasiva wha. Kevin Stribe I papatoetoi po manikau. Ia pe wala au mai fo le mato numera o le oval selau. Titi tastasi I siri mo asi. Ia po le emaili mai fo ilunga le mato Facebook page. Na ia lu le Henderson Gas. Pasai tele la savea mo le vanoa. O te ilo le aso atai au ia o Melissa le la fai le lua pokalame o no tai au lo ua so off. All right. Ia le lei. Whaafteitele la fo mo le tātalanduanga ia mo le taimi o whaafno mai. Whaafonga fo le atunu u le tūlanga lo. Iei le tautua le Henderson Cars. Ai o le ata whenua I le aso e so ai. Ai manuia malo longa ne e fiafi. Ia ma le tautua fo I le tātua atunu. Ue whaasuifu ia mo le temnei. Ia whaasuifu savea mani a tele la fiafi alo whaatu. Ia lo whaatu fo I whaasuifu ia. O le tamaita ia ati mo le tātou Henderson Cars e te maua le lātou telefoni le se tongi le oval se lau fitu tasitasi. Ia ale o le nā. Vili ai le numero na fai skuli mai se kawale a wakua ia po se upa po se fo wili ngai. Kia koe o ke makamaka I loko a se lau iwa wha po le tasi iwa wha Cavendish Drive I Papatotoi I Manukau. Tā ua tele le tātou talandoa e matapu nei. Tātou tupe la lea watu o umana whai le exchange rate. The international remittances from all Samoans living outside of Samoa. The diaspora of Samoa living outside of Samoa. It's a great blessing for all of us to be able to vote freely from the country that you reside. And it shows that we are educated people understanding our rights to vote freely, provided that it has become a piece of legislation to allow us to do so. Le tāwolena, o tātou tangata nu o le atunu, o ie whaia tātou tūlafono, e whaia o tātou tangata o leo e tono le palmene, oina tu ua tangata na I tono le palmene, o tātou o tangata Samoa. E leo ni ua o ni niu, pori o ngā whai, mangi papa whai, na tutu o I tangata nei o I tono le mauta, o tua ua o tangata. Wātu le whaafunga mai. Nei e lo alanga o upu nao le ngangana. Yo. Ia maan malamala. Na otu a tu e whaise tu la whono ina ia manuia tangata. Ai watu whaile tu la whono e pui pui ai na o la tu a ia tatau. Ma wha a umi ai tausanga e whaatamo e le malo e si nei ta mai atu nu ufa pe nei le ato se lua se lau lua se fulu afe on tangata. Ai toso ile mea fa pea e fai ile mea peo peo. Ma faa wau ai peo na fai ala tu no no ngā tupe te tele. Ma toso ile teimi e tu tongi ia la tu loan payments ma la tu mea fa pena. A o lea lava e sau le tupe o tu tongi tai fia se lau afe le tausanga. Oi. Ale mea le da. Fai se tu la fono ina ia manuia tangata. Fea o iai le pui puinga o le a ia tau o tangata. O tau nofo. Ma veo tau o meo leo fai toa. Gatekeepers of Samoa. O le tū lau le tangata i leo fai toa. E whaatanga le Samoa. Ta tala le fai toa.
Ai whaasasa le Samoa, tapuni le whai toa maloka ma whai mea uma ina ia aua ne i sao le nā Samoa malana ia tau. Ia, mea le nā e te tau tele, ona tā ua i le malama lama o le atunu. Mea wano whai atu. E o lori te mi tātou te oa i e momoli sa wali i le atunu. O lau mata whaiou i le nā. Leanga sa o wa o mai i le siampini o le momoli sa wali. O lau lau tama. Being able to be part of that messenger to deliver in all sorts of different ways. Ele lau mo uma en tangata ia ni tale ni mani whaamnianga whapena. O mea mai le atua. O mea mai tangata whapitoa. Sānato wa o ia te oe. Ile au wala e ki liva ile sāwali. Mamo moli sa tangata o lea o le a tali tonu wina. E lona i tū malo malona nuu maona tangata. O le whaasino manga lea. Le sau ma le awe wheau lea. O loutou tofi lea. E ea se me tau se tau whaleanga, po lea se me po se tau whasee, po se tau whamalea. Tātou tala noa i meo fax langa ele i whapea whato a tupu nei. Woutou sila sila iai. Wa sila fo iai fo fonga o le atua, ua wa ai fo iai o mata, e pe upo le pese le tia maa. Talo fai. Se manu lava e folau i langi maa. Ai pangalea, e le malu pea, fo launga le tai. E ai lava me tuta i ai, matangi malolosi. Ma pe au langa vale. O au vale. E tuta i ai e le fo launga le tunu, malona sa fo lau. E hala ilana whai ngā malo ma upu whai o le tunu. Aia. Le wa tātou wo o mani teimi o le tālonga. Teimi o le taua o mawhauwhaunga. Whaalongolongo le lei. A umana whaamanino ma whaamalamalama se mea. O na whaia leo lau whai unga Samoa. Lau pale ne i avea. Lau saolo tonga ina ne i toe whaoa. Ai whao e ai. Whao e ou lava tangata ma tātou toe polonga i lava i tātou i o tātou lava tangata. Sau loa te muia le min stao tupe whao wauolo i ele teimile nei. I le tala whaatatau au tū o le tupe lea na le talia. Ma le pāsia ai e tasi ma le tesi ma le lua piriona. E se fulu ma le 5 masina. Po lava me tula i mai a Samoa. O le le na e mawhai ai o na ola pēr le tamau a inga o le atunu. Po ni whaalawe lape, po ni wha mai, po ni taua, mani Faiva inga, sfulu 5 masina. Tasi le tausanga ma le 3 masina. E mawhai ai, o na whata vale pēr, le tamau a inga o le atunu, uma manuia o na tangata. Whai foi o na whaalango lava i ei Samoa. Lāne mea mō mei tupe ia. International remittances mai Samoa umai alolofa ia Samoa i o latu ainga, e tau walatu i o latu ainga, e kalesia, ma whalawelawe ma me whai Samoa.
ai mai se leisi vaenga tele lava. O tupe mai ngā luenga whawai teimi. Au tātou iei lale mele le ngā luenga whawai teimi. A bele nei a manoa. Te whaatalofa ma whaamanui atu fo i mau wholo whatu i lau whionga tupuola. Ia, whapea fo i le tina i ana rosa. Le no whaalo ma le ai ngā li i nā i Townsville. Townsville po Helensville. Yes, Helensville. Nunga tuai i au kilani sifo. Pea no whatu. Lau ngā li i le nei. Tulau o la taulangi mo la mamalu. O aso tofi uma po aso whareile mātou te wheloa i le Pacific Easy Money Transfer. Leo tu foi la ua ia la fole la tupe. O le tupe lea, o le ato pa u te lewa peni, ke muso ka okungi ki o ange ngisi a tackle ko i ngoma lomba ko. A usu atu le tai au. O le wha i le lima i le ono i tu la, e le toi alu sisi ina. A wau taunu ulo ina, e vabela o transaction. Ia ma utoi alu lo, o le tupe le toi ina. Asi lo matua, asi o matu tina. O le tupe o le whaalawe lawe, o le tupe o lana sifuluai, o le tupe o lana taulanga ana pongi, o le tupe o lana pensini, ma lana to na i le asu sa. Lea mau te wheilua i aso whaleile po aso tōna i aso whareile uma mastofi. O le ato le nei, o loa watu ai, tui titi a maua, le se lau, tus fo lau. Wa uma ona tu uma whatu langa i ei tupe tai lima se lau ta i awhe tā la. A le la whanau o tangata whai ngā luenga, whawai teimi ei. O lo o la tau sia le ngata le ono sipuru mon tupu tangata Samoa o tama mateine. Ai whapena fo i maisi mai i le atu mai i fiti matonga Vanuatu ma Solomona. O le la ngā luenga le na. E whai mo si ala whanau. Nga le lanta ua nei le mātou talanoanga. Le fo i ua sauni, masalu po se aso le vai aso le nei e tu vaai ia le vasenga le no mai buambua le amatanga o le tausanga wātoa le ono masina. Ua uma la tau kon kalate ma utoi foi. E watoi le wha mdianga ma le wha maloma le wha aftai tu puola ma le whalitua i anu rosa. O le anga le lei. Ia, ma le whaatau tainga o pora kalame o lo nofa file e mua ai ma tau sia ai ia tama mateine o li ima tamaitai na malanga mai ia manua o ngā luenga whawaiteimi. Ia whafua lolo lua soifua. Ia whapena fo i ona lava papale o tau o leo whai ngā luenga. Le teitai malanga whatalo whatu. A vea la foi oe fai ma sui e taita ia ma fai a wha taita inga le lei e ia i la tau na malanga mai e ngā luenga whawai teimi. Hamuri atu ia te utau teitau tasi e mo lo tau soifua la lei mo foi lo tau on sa i mo le fifia tau si tu la fono ua pui pui a ma fausia ina ia malutia ai lo tau no nofo ai le whaatoanga wa. Ma le whewa i ta vale ma ngā luenga ma mea umwhapena. Ai maise o le vale lei. Le vale nofo. Ia, ma wai le Faiva tai. Ta ua te. Ia la uwhapea. E olo i se aso tōna i o le a whairo ma sa umalanga ngā i lunga i o. I le whatoanga leo. O te asi. E ila te ngata e fia malanga. Iana e longo maila ia leo. Kako wōsa i kako asi. Awa ngā luenga i e tau na whai e te itai o communities o loo iai ia whaalapu patonga o nei o tātou uso matua whawhine o loo mai a manoa whawhai ngā luenga vai teipi. Le ava noe ti tuaile community a Samoa. E wheilua i atu a waloa o no tau vāvāna nofo ma vala ma nai o tau mātua ma inga. Ioe. Se ia sia tu fo
si avatu se fai po se talo e fai ai sau tō mea ano e tali ai ia. E ina i ai ia se fasipovi a o se moa po se mamoe i mea o lo whatau. Le mana ia o le mea le na. O lewa no mawhau sau tala no atu le fionga le konsula. E whaonga atu i ai ia ta mamati na ai mai se fo o le komiti le nei o le fono fau tua Samoa. E oa ia siasi no ai. O lo iai lo tātou wa nganga wa o ai e tua iai tangata nei pā tupu whalawalawa. Le fo ina utou sila iai. Na tupu lo whalawalawa i e na māliliu. Na mua longo mai e le konsula i lātou umale o lo iai tono le fono fau tua. Ma o nei o le whailau tusi le fono. Pa pia fo le tei fono le fionga le tofilau. Ma longo ai ia sunga i whawhengainga. O le mafutanga so whatasi e whaifeau. Longo ai le mafutanga o tai o le Pasifika, Pacific Leaders Forum. Longo i la tau lo vaia, vaengo o ngā ruenga wha, vai taimi ma le official consula ma lona au vā. O i tū tino uma nei sa ngā rurue whatas. Ma longo lo Samoa. E awhio mai tātou te wha maluina le sao ninga wha manatu o le soifua o i lātou nei na māri liu inisi o wha lawe na tuana i atu nei. So if you want to be part of that arrangement to show some love and pastoral care for our seasonal workers, I invite you. Yeah, ono fufuolola i o le aso e alwis tātou. Se tātou tā whaonga e asiasi ai, ma whelo ai fwoi. Ta whewhei se whiawhia i le wawai mai. Sa utala noa tu fwoi le fionga i atu pola ma le tina, po le whaletua fwoi i Ana Rosa. Whai mai te matua mana i a tele le nā fuafuanga le atau sa vea. Tau te ofa ma le konsula. Tau ki o ma koso i lungar konsula se i wawai me i tupu. Wa maua le so'otanga le nei vāvāle lata o tātou o mātua ma āinga o tangata nei away from their own parents and homes back home in Samoa. E au ngā fōi le tātou so'ota inga lea. E tu'u māma māina ai le langona o le misia o lātou ainga, o lātou te tōlua, o lātou whanau. Ma le siu manga. E a vea fwoi le tātou so tanga lea. E tuk mama ina ai. Ia ni winga mātanga, ma ni winga soli tu la fono. Ma ni tūlanga e lemana o mia. Ile no nofo ese mai ai i Samoa. Tā ua i o nā mea. Ile mo inkupe ngisi. A o le nganga whasotai. Ina ia tātou maua le nā sota. Ia mālolo whātua i o tātou uso matua whāwhine o lo malanga mai. Wā tātou tele, o le mele mai ngā rurua ai mawhatia loto e misia o lātou ainga, misia mea sa māsani na whai e ola fo i tū la whono. Wa umana whātātia company ia me se fo i lātou o lo avea mataitai so se taimi o no le puipuinga o le saunga le mū ma lo lātou si o manga. Ia. O le amana ia. O le autū le na. O le amana ia o whanau o Samoa. We are their parents away from home. We are their homes away from home. Ia, o tau sisila nei la iai. Wa stasi leo vaenga matautia o leo tu lai mai nei, wa tele le tupe walu i Samoa. Wa walu le tātou teu ngā tupe fo lea ale malo e ta o le Foreign Reserve Account. Ale matua tele o tupe o leo iai. Lo tanga au iai ia le malo.
Lo o apa i le malo ma wha ngā mai e. Whatau ai le tele o loa mana o mia le atunu. I lea teimi ma lea teimi. Ma wa e tele le tele. Ma le tele o le sao o Samoa i atunu i whafo. Ai maise i la tolo ngā lue whawaitemi. I le tamau a inga o le tātou atunu. A o lo wha ua pēr. O na whaavaleaina ma whaapongi saina, mata ma langona ma mawhauwhaunga o Samoa. I upuna, Samoa tata, Samoa le aonga, Samoa. Nire tāua na whaini pālota tangata i whafo. Ta ino. Le utou no wha utou maselei. Le wawa sili o na malosi maola. O le atu nuu le nei, ma lona ta mau a inga oai. O tama whanau o Samoa. Any country's biggest and most important product of the country is its own people. Le aise o loa, le aise a seta sili o na tāua, ia so se atunu, mo i lātou lava, o na lava tangata. A seta tāua o le pēnina taunga tāle nā o Samoa, o na tangata. Mai o lo no nofu e whafo atu o Samoa. Ma lo lātou saoi ma tau, ma le ai tau ma lele le tautua. Ma whawhawe, think about it. Your right and my rights have been objected and rejected and denied. Maupuna tol. La wa ya tau mala wa ya tau o ala ya tau le pui tangata nei. Te ena motusia. Tau fia ma tau mia. Tatu wo e tare pese. Whamanui atu ai le whamaile si o kamale. Me sesa vea whamanubolu mkwa maanga I kere rau po kalame. A singa pese as kasi ngā. A Richard Parker si o wakulelei mawal pese as Richard Parker. This goes out to all my Tongan people. Tu faltato por kalame. Live and direct, you heard it here first. Introducing Mr. Richard Parker. Let's go. No, pea o havale. Ai mausasi amane vengai si no ni che ave lolo tonga beasi e kunofo mo eku falala ta eto koe sinoni kuota buke soko Fana in tuku olo.
24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
Ia le nā whawhiwhianga sui whiwhiloi o le awhiwhilei mai a Richard Parker e whapena fo I mauto tasi asuao ma le Moonlighting Boys. I na ua toi tolu minute o na tāle o le tu la e ono e le au auranga ma le tutua le ia taua savea se yuli ia ma le ngā Gagaifo Faiva o le atunu ui le nei fo I a solua. Watu ai le wha maloma le whaftai, ngā luenga le lei o lo tau whatino, whatalofa I lo tua whine a Erolini Iosefa, whapena fo I fuatino Iosefa, Flow a San. Ia, whambaila wanga ia. Ke lo ele o ngā sami nganga ka ua ngipo le vai kele ngā I o I saingo le Yangtze ka Yangtze, whamulmule le Mediterranean Sea, ma le Red Sea. Whakulua leo o isa inga ai ke lu karango mai le Red Sea ma le le Red Sea ma le Mediterranean Sea o le mele nga whelwa I Yesu ke mio whailanga langa saungi ngā o le misio langa misionga o si avao pau talo fatu balol so I fuamria fatalo fa I Lord Christ Church yo tato ainga ya mawo mai Masani a mese fo yo paanga le Radio Samoa le uso fo ya pesta Alex Fido ya male o unanga male tutua ale siufonga o le tio on Plain FM o Samoa so fatasi ya fa pena fo I le uso ya tave Will Rex taulango levai ya male a fine fo il tumaita I Alan Walla ma siuto ainga ia masabo ubalo alalam papa ao I Canterbury, male ai o Kiriso, fatalo fatu ia Flow a San. Au tatu ia I alofa anga mamori whaapitoa lava I Hawaii, I le mātou anti, le tina matua, ia whaalawe lawe. Afa masanga poe la ulu ia maise voli tua fine, ia Yvonne, male tamaitai o Ashivun, ia malona, lonali apena foi ona fatalo fatuai a foi malo longa atu ia le tamama tua malo lo manu malo ia le sunga ia tanielu mamea ma le fatua ia ma le no foalo fo ma le aingali talsia o lo moa le fifia ma le muia mia ma le saunga le mu fo ia singa lo fetalo lo ia ma si ainga Papena foi ona whamanuia atuai, moli atu le whaaftitele I le sunga le tuina. Ia Reverend Elder Tina Tali ngafa ma le whaletua ia moe le nofo alo. Ia ma le pulenga foi le kalesia e whakasa I kalihi. Ia ma haua I atoa. Whaaftai e anga le ane I le tamaita ia tangalo matua. Celestine. Ia a oasi siatu foi. Mo nisi fuafuanga wha le ainga. O na o mai leo la utala noa I mea la te tupu I Samoa, tātou tile I o I tawala manga matala tulituli o le whaamsinonga. Leo lo whaatino nei. Lea la ua whaamanino mai. Ia ua maloloa lo ia. Ia lo mātou tina. Ia anti whaimalo Kika Stowers. Lea sa tu lai mai ia ma umbia fo I le tofi mo paia inga ua tuana I atu. I le whamalu le HRPP I tono le matunu uma le ainga. Le tu malo ngā Gagaifo maunga numeratas. Vatu le whamalo ma le whaftai I le tina lau fionga. I le sa umbia le tofi. Whai malo Kika Stowers. Malo le on sai ma le whatotoa. Ia. O meo whapurukiki e alua meo whapurukiki. E alua fo iuma. A o le tātou vānu nofo ma le tausinga o tātou ainga. E le mawhai o na whaangaluina ma tu ua mea nā. Le asesi atu fo I o le sunga le di whaife au po le ampasa mo tamaiti surufai. Le sunga I le whaife au ia Reverend Ambassador Larry Tupai Lavea. Ia masia fo lo tato ainga o le sunga le whaife au. Ia o ia le nā. Wa uma na ave wha alo ia ma wha alo ia I le malo. Ia vea o se ampasa mo tamaiti sulfai. I Samoa. Ia nā wa sia tu fo I lo tato ainga. I sa fotu ma le I tu malo
nganga I fumonga numero tasi. Ia, oi fo ila so ia la tula I mai ina. Nau te baba ia tu to olua isi le vea o lo tula I mai le vea laulau a folasa. O timu, ia, whapea fo ia leisi fo I to whai le li o le tū. Ia, le vea topa I matuna. Le vea lo ia Federica. Ia, talusia. Sanga iane ai o le tai, ma le wha moe moe. Ia, wale whainga pānota tele o le anga atu iai le tātou. Atu nuu I le asolua sifulma le iwa. O le masina. O aukuso. Lea foi la ua wha lawi loa alo ia. Ia le tūlanga o le wha mawai ai o le sunga atu sa mau. Ia, pa o le ngoa matua foi o le whale tua masanga matu I sa mau. Maulolo tā vita a mosa. Ua se e se nei matu ua le pāti whaupwhai o le hero pipi. Ia ma le teita inga a le sunga I atu le epa sa I lele malia le ngoi. I le whaatalano I nai la o le sunga a maulolo. O lea ua se e atu nei. I le pāti leo lo wha mau popo ina. E le fionga le sauwhapito I a fia me. Dr. Naomi Mataafa. Ia whatasi ei ma le toa sfurma toa lima. O sui fo ia na vavai ese ma o ese mai I le whatutua I le atua Samoa watasi. Ma wata ua I la tau o le SUP po le Samoa Uniting Party. Ia o ina lea ua tau vāma iai le sunga ia maulolo tā vita. Ia mai o le sauruanga la le sunga ia maulolo tā vita. I lona alu ese mai. E le tala le to ino tu le epa na whai I a te ia. Ia, o tala e whanua noai. Ai I lana tō whāma lana whautanga. Sa ia sa noai. O le ata atia I. Wa lava lea. O le mesiri wa alu ese. Nā te le toi fia tala no foi. Ia mahamana ia. Ia tala le to ina o whai atu I a te ia. Ia le nana, o le asofitu o Iulai, lea ua whaata oto mai alo ia lona whaasalawina o ina o le atatala I le avanoa. E mawhai ai o na le sitala sui tau wā mō le panota, sui ia o le a whaorioli mō tofi o I tumalo ese, whaato a tāpunia lea le sitala mō sui tau wā, I le aso sfurma le lua. O le masina lava Iulai o lono winga. O le registration and declaration. O le stala ma le tautinonga. O nisi sa ngā lulue ma mea ma whaululunga foi o matanga luenga le malo. Ia maso stangata foi ngā luenga lava le malo. Ia o tula whanu le na a whai te fia tau vāo se sui whauriori molo I tu malo. E tau ona e whaamawai. Ma tau tino loa, o oe, wa e le toi ngalue mo le malo, a ua e se e tuangalu, e ta pena mo lau whainga panota. Ta punia la, I le aso le na, I le aso sfulma le lua, o le masina lava. O le noinga, na le lima I aso. Tasi ale vai aso, tu I natu. Ia, tau ona whaatino ai ia le vaenga le nā. Le stala matautino ua e whaamawai. No mai leo o le whaso ma lau tala noa nei fo e fiafi le ngā Gagaifo Faiva o le atunu. O nai tala tuli loa lea ma se mea lata mai, li poti lata mai. E pei ona saunoa fo I le sui le radio Samoa ia pia I tono le mauta whanu marepa I tono le whale whaamasino le mauta whaamasino I tia whau. I na ua toe tau au fia le whaamasino ngā lo whanga solo nei. Leo lo moli ai I la tau nei e to ono au fia I whaipule e to lua, saa whaipule, sunga lauli al mali e to whapena fo I whapule ai whaimatasua. O stasi sa avea ma leo sinia asiasi ia po le inspector foi le tofa ia lio la vea fa tau malama a wawa
Ia, whatasi ai ma le ali I mori mau o tū Samuelu, whapewa lona tō lua, po lona whaletua ia sivai. Ia, ma le tamaitai o Marie Lisse Schmidt. Taulu mangalai le so I la u whalongolongo atu iai le saunoanga alilo mai awa. Whapea, la tātou toi fo I le asfareila na sei mawai atu nei. Ina ua mai ona whaamautu mai I le mori mau le tamaitai o Marie. Ma ua ia tau tino ai sa whaasese, ma sui lana moni mau, ma whao popo ia isi mea, ma tau ese isi mea. E ali I leo sa la tau ngā rurue I le toe sue ino lana moni mau. E au noa ma sona maana malama ia I mea I ua tuu tutonu. Ma ua whaamautu ina ai, ua fiu e toe tuu Fasili Marie, I le mata upulea, ua whaamautu lana moni mau. Sa iai whaatasi ma Samuelu I le pō, I le taimi tonu na tupu ai le whaalavelave, ma maliu ai tu au. Let's get that right. O le mea na, o le tula, o le mori maule na, o le ua whaata oto nei, I te tonu o le mauta. It has now become a public knowledge and a statement that has already been recorded in the records and the Hansard of the courts. Yeah, now wha mongwala na lawa iai, le lana fiwa I loe, tu I Fasili le o toe tali Marie, pa wā leo lana tala. Ua wha mautu ina lana moli mau, mau lana moli mau wha maoni fo le nā. E kilia mai ai ia le ingoa o le whaipule. Le fionga ia whapule ai whai mata sua, e le ai se mea mata ngā na ia whaia, nā te le I mata mata, ini ata mata ngā. Nā te le I wha malosia fo I e kisi le tamaitai. Nā te le I whaia fo I nisi ngā I o inga mata ngā I le fia whalongo ma I le atunu u vai atu le tapo inga le nei a fiafi. E le na oa o te tango e tau wha leo nā mata upu. A wā, o leo kilia mai e Marie. Le ai lava se mea whapena. Ewi, o la lava e langa mai lava isi au whaasa lau la tau te au I mori mau le HRPP. O wale mea na le tu lai mai nei. O le whaamasinonga lea, it's like HRPP versus FAST. Yeah. Ale lawa kilia mai ale le whaipule. Kilia mai fo ma le ngō Samoa le whai ni mea mata ngā whapena. Mani winga e whaamalosi ele te mai tai talavou ia Marie. Lea la o ta oto ai le asfareile. Ma ua wala uina loa. LKC ma lo ia lo tutu mo le tamaitai o Marie. Le fionga I le tamaitai whaamasino. Ua te tau o na whaia se fuafuanga ma se tu o lalo e tu inatu. E le toe saunga le mu le mori mau leo Marie. E ui no le mori mau leo leo. I lalo le vainga leo leo. O le aise whaatu tuanga o iai. Maina ioe iai I ole te maitai whaamasino. Ia, mai le I whaalawi roina mai po whea ua ave iai a o le ta ua. Na vaia Marie, ua malanga whaatasi ma se whaife au malona whaletua, o lona wenga. O lea ua tapa e le au whainga luenga, ma le ainga sa le vi. La tau te vai, le ala fo le na laine u whai atu. I suggest that, you know, Marie might be taken to the care of the monks, ia matamai te isa I vai lima. Ai le leila leo ua papai e le whaife au malona whaletua. Wa saunga le mua ai. Awa, tātou te leilu atu po ani mea leo leo, e le ngate le lamati o le soifua le ni te mai te I talavou. Ai o longa winga, she would have been grilled all night, all day, and all the time while she was in police custody and police protection program to change and force her to change her statement or even tamper with any other evidence in that statement. Yeah. Nela lale na e tā ua I te lele tali e ina e le fionga le te mai tai whamasino o le tua lalo mai keisi o lo tū mo e moria. E ui e leo se lato mori mau. O le mori mau tutu lea leo. A leo o tali tonu. E le sefe ai I.
Ia lea la na whai e lo leo le whai unga le na. Lua. Na tālu sanga I loa ma le lo ia leo leo. Le whionga ia tai malangi, le inafo Strickland. I le whionga I le tamaitai whamasino. Ina ia alofangia tu wāwano atu. Ia te ia ma le vasenga o mori mau o leo leo. E le ngata I leo leo, manisi la tau te langulango ina le tu o leo leo. Wha mole mole. Ia iai se teimi. Se toi whātū langa ai ma wha vasenga. Ia mori mau o lana I tu. O le ala le nao le tu wāwanoa. O le whionga le tamaitai whamasino iai. Ia lena tu atoa iai le whaiungo le vai aso. Mai le aso whareile aso tō nai, aso sā, o mai le aso nafi, le ai se whaamsinonga na whaia. Tuli loa I le so, ia lea fo I la. Ua au mai e lola ia lea o le tālu sanga lo ia te o lo tutu mo le to ono lea, le tu o lo iesa mwelu musivaimba, la ulimba, leo, fpureai, whapefo, Lisa Marie. Ua tālu sanga I na I le te maitai whaamasino. E fōringa mai e vai mori mau whaasanga. I le mata upu o whaunga ia po o le conspiracy to commit fabrication of evidence. E vai. Ta talo I loe le te maitai whaamasino. Ua te tau na tafi e sea ma whaata whea morianga ia. Yeah. The cases or the defense legal team has officially asked the Judge and Justice Talasa Atosa Anga to dismiss all the charges referring to conspiracy to fabricate evidences. O le tali, ele Italia, ele fionga le tamaitai whamasino. Tulai a tai malalangi le inafo, matatalo matalo sanga atu le whamasino. Ele mana na o le tua leo leo. E whaamuta whafuasei le mata upu lea. Ma ia tātia I pēr mō rianga ia, se iai se tai au. A o le a whai mai pēr mō maua leo leo. A wāle mata upu lea. Ma wha wau le whamasidonga. Mea tā ua le nai e tea. Yo. Mea tā ua le nai e tea. Ua le mea sa upole ea. Inei te ua le tūtū isi mori mau ia. Ai eile tali tonunga le tamaita ilo ia. O lo tū mo leo leo. O lo o lava pea a lātou mori mau. Mai a lātou te tali tonu i ai nisi a lātou mori mau mālo lo si atu. Lea ele I tūtū lai. E tāla tala. Ia le mata aupu e winga I whaunga. Ia maisi fo I morianga o loo iai pea. Maupeo pea I whapea I lunga o tūmua I o le to ono lea. Ia, lea la o tali ina nei. Ia mai te tau fo I la. Ona tali ina leo leo alo ia leo leo. Le fionga ia taima le langi. Se tuwa lalo mai male mana onga o lo ia o le vaenga lea o lo o te te e morianga. La tau te talia I nai. Whai mai, by consent and by filtering the witnesses and the testimonies of the prosecution has to be accepted by the legal team or the legal defense team of Samuelu, Lauli, Puleai, and the rest of the six. Ia lena, o le mea lana le ua ta oto mai nei. Whaafetai wa le whaamutaina whaafosei. Ioe. Whaau wau se tātou whaalongolongo isi mori mau ia le amai pe o le alme o iai. Ia, ai tā ua le nā. Mō le whaafongafonga tā pua ia le atunu. O ina le ua lolo iai ia le mtaupu tau tuli doa lea o le whaamsinonga. Ia se tātou whaai. Se tu mai mori mau ia ia tau ofe ma li mongi manisi o lātou le le sau ia le li leo ia le mia le tupu ai le whalawelawe i le leilo loa whaila.
the lost original files of the early and the first investigation, and secondly, the telephones and the records of communication. Le ua whaapopo awa o le telefoni na o launga mapese atu wai, tolu tausanga talwai. The phone records, the phone data from Digicel as well as the Vodafone, the phone text messages. O tō whafonga I wana o matua I lunga o mo penga ta whailangi, and it's also on the record. What are these telephones? What is the line of communication? From who to who? And what was been said? Oi, na whaia, so ta inga I wā, tantolu I Samoa. E le mawhaina se le tala de nā, e o fe telefoni ai. E fe so tai pe le hao ato mariposa, wa a whafonga ne fo I le tunu. E le ia nisi o mai whai mai tala. Pe o le sunga limoni. E sa wā ia ta o mai an interview I lunga o social media mwhape mai. O man matu tala noa ma leo leo, o man matu tala noa ma minsta, o man matu tala noa ma komsina. So you see there's a line of communication. Ia, e re ngatel na, e tala noa I telefoni, e so ta I telefoni. E whape na, o na whai text messages. Le, e la umurumuri tai lai le tuasu enga o le mata aupo le whaamsinonga fo I o le century le whai nei Amerika I le tangata whaafia o le tangata pese fo le pese tautala o le rapper e ngoia Sean Combs e loe tangata I lona I ngoa fo le whaafia o Biff o Puff Daddy or something like that. Ya lo nga o Biff. Le nala, telefoni uma le tangata lea. Le na maua uma ai maisi mori mau. Le o I le vai aso lona lima o mori mau. Le ai ia nisi mea. Wa talitonu mai Samoa. Au te matua I o wofo. Au te matua I o wofo I le I o le sa ili I linga. Awa o I ai maua o mai tangata. E o ai lau telefoni o le text e mwhaina mai whao ngā e tangata IT specialist and print out your text message. Ale mea le nā, e te tau na o Jesus wanganei. Ma au te talo o whaalongo mai e ia. Whetu e foi. Ia meo I latou ia lo wawala lata o latou sotanga I lo ia. Find the phones. Subpoena those phone records and those phone datas because if you pe fiata usanga pelea kia I oso I lunga e whange oso I lunga mal pau filifili ke le fongi lunga, it will never be able to erase those records. They will still be retracted and retrievable anytime. Maua uma. Peke alfo I kongi I le rō le vangu, pe kongi le moanga sau e maua le. Maua I matangata e ona ia telefoni. Text messages mai ai ia pai malawhai. O atala noanga sa whai. Maua le. La lale na au te whai atu ai lava uia. In Samuel's case, and this case, the phone is still missing, and the answer to these evidence is the phone. And I'm telling you, this case is about silence. This case is about people covering up for other people. Yeah. E ma whai ona tu ua I lalo. E aluak wai lunga I kaimi uma. Ai sea. O le tātou talanoa le sailing o le amiutonu. O le tātou talanoa le sailing o le mea amiutonu. Ia, whapena fui.
ona tātou vai. O lese eilisi me tā wale o te fia tā ua fo I lava. E tau te vava ai mo tau mata I tuina. I vaenga whai te tele ne I rua. Whātutu le tu Samoa, pui ai a tau o tangata, HRPP. Au tau se sila nei, ai mo mori se sui. I le vaenga le la o le fast. Tau se sila iai le se singa o le atmosphere, the environment, the sense of welcoming somebody home. I le tulanga mawalunga o le taliaina, ma le opo mai o le sui tau wā whaolioni o le o mamori atu. E loa fōla I o le leisi a nganga me whaiona e whaalongoina pe e papai e lo loto ma lo fatu ma e lo ai le mawhana whana. O le alo ia, o le talia mai o le sui o mamori atu. I le o ngā tutonu ngā le mū o le vaenga whai o li poi ai le langona lea. Ai tilo la pēr whai mamori se sui anga I o le situ. Ia tailu ilo ia, tailu ia oe. Malo, au iu te maitau mea ma o. Whamatala atu mea o te tilo a o iai ma o. Ma o whaita talai ma o. My own personal analysis. Ia oia ke, oia pule I la ua ia te tau te whaia I la u whaamsidonga, I le vavai. But see what you see it yourself. And then leave your answers to yourself, don't tell me. Ana tu wai la ia le ina o le nā vaenga. Se I au dia fo I tai au ia ona tātou o mailo la ia lea. Tawalunga la unga I le fiafili nei mata au pule nei. I le whaamasinonga le nei. Like I've always said, this is about silence. This is about conspiracy to conceal, conspiracy to cover up something and cover up people. Ai mana tua lele ia vaenga nei o anga vaa patino lava I le tua ma me o mea le tua. O winga o le tua. Tu lou le ta o le swafa o le tua. E o le ta o le swafa o le tua le o tala no ia whaifea o mo mea ia. Whafunga le mai. Se watu se motu ngā awha le. Ina ia whaasa o ile mata upule. Awai nei toi whaita wina le fionga pa ia le tua. Ai alo mai e tua istangata. Wha se ma wha liu se le fionga pa ia le tua. Ma le upu una lafo le whaife au lea o Samoa unoi. Anyway, nanga lea, his name is on the record. It's already been known. Ile mea na mafua ai ona o sai. Ma mafua I lo fo ona sai ma le to tele o isi whaife au. To ina ua malo lo manu malo. Anyway. Na la tau wala au mai, ma fisoso ni mai I o maftianga I lo whaano noa ma lo whari I to inga upa pia tu lo pa ia le inga sa le vi ma se tasi o tau so apo so tau so ai vai la upu ia the attributes of God o winga pa ia ma winga ma malu ia le tua o ana mea tō tino ia la le mea lea His unconditional love and forgiveness. Puna, o le whaile por kalame. Ioi.
Lua. There are attributes here of God. What are these important attributes of God that we have to learn and aware of? His unconditional love and forgiveness. Olona alofa muti vale le fatua o ia. Fatasi ai malana fa manga longa. Male alofa tunoa. Secondly, God's righteous and justice for all. Ole amio tonu wale tua. Male fam sinonga fa maoni male amio tonu wale tua e mo tangata uma. Ele mo oilele le ki ka ua amio kongu nyo mai fi amio kongu. No, ai fe me o mako ang sala o ko fanga ule kwa o mako fanga wai. And finally, one of God's attributes is God's wrath and judgment, and his might in his own time. Pa fai kau kus pa ia lea le lile mai Sydney Australia o te mikilo sa ia na saudola ia lea fa winga se mai ia le fionga pa ia le tua. O le tō tā mai ma le tō sao le tua. Vaenga luna tolu na. Malona taimi e whaatu langa mai ai lana whaamasinonga. Ala sini le tu lai mai nei. E le o le taimi ere nei o le tua sa tātou whaatali tali ai. Na mafua ai o na toso pēr ma toso le nei vaenga. Ma le toa tele fitu se fulmon tupu o moli mau. Wa lātou malama lama le lei i le mea le nei. Ai le ai se tasi e tautala mai. Nā ona nofo ma whaatali tali. Po o a whea se teimi e la langa ai ma le mwhai loa na toi ufi mau. Ma tānu mai i la loa. Sila nā le utulai mai. Isn't this time God's mighty time? And in his own time. De o le teimi e le nei le tua. Ua wha li ai. Le fina ngalo ma le whaamsinonga. Ma le ami o tonu le tua. Tātou nofu te talo, whaatali tali ai. Awa. O leo sau nei, o whaalongolongo atu, o sau noa le sunga lauri al mari atoa. Oe lea, le whaifi au lea na sau noa whaapea, so se pati whaau whai, e whaapipi i ai le swafo le atua, e malaia. E malaia. Sau lolo te mai titi leo saia. E mana tua. O le tusi na whaitau ele whaifi au. Le na mai le isaia. Le ai ma se me tasi. O tā ua ai to tonu o le fionga pa ia le atua. Se vaenga wha upwhai. Ma se mata upwhapea. E mā leia pe a wha pipi i le swafo le atua. Tu sa lava pena ia toi au mai a wha pea. E o lava i le HRPP a wha pea e wha pipi i ai le swafo le atua. E mā leia. Langa i leo wha pipi ia le swafo le atua i le HRPP ma sesi a pati wha upwhai. Na o le tasi ale pati whawhai, lea e whaawasenga, ma whaatūtū i eile matatao. Reference e le whaiwhi au, ua nao le pati lea. O le fast. La le na. My personal analysis i le mataupu lea. Ua whaalau tele is to langa le whaamaoni. Yo Ua tau mai ai ma alo mai tua o le fionga pa ia le atua. Tu lou le fionga pa ia le atua. O mai istanga te tu lei mai. Fai mai o le upu lea le atua. A wha longo lo tanga te upu le atua. Lal me o tau toi whaafo ia i le upu le atua. Le se upu lea le atua. Wha sa o le mea le nai ma fau faunga.
O le tala pepelo. Ioi, ma alo mai tua o whaamtalanga. Wā, ko whaalongo atu e vevela le mata upu. Ai le lo whaasoa iai. E leo se upu lea lea tua, mai tala whenga iai. Ano au, o te whai atu foi. Wha foi atu upu na. Nanga lo upu na mai tono le whionga pa ia lea tua, word for word, or whatever translation you are trying to make it as an excuse. It's not right. People are listening. People have been educated. I le va lea lea tunu o lai whaalongo longo lea tunu atoa o lava le ainga salevi. E whiu e ala whanga to na nā na mea lea. Pe ala ta mai moa tu ui lalo le tānoa ai i o mai lava. Io, nā lane nā. Whatuai, le ai se tusi o le tusi pa ia. O au mai ai se whau punga whapea. E mata ngā. O au tau luangia le atua ma whionga pa ia le atua. Nā e sau le tusi. Ai se tasi na te le whao ngā whaare te tau, le swafo le atua. Ia le nā. So ia tau te alo whanga. Ma whao ngā se ne whionga pa ia le atua. Ana whai nei se suenga po o se pālota tau wala au. E o mai eile peto luas furu ia whai whi au po le au. O le wasenga o whaia o a fo i o whai whi au ma le ainga salevi. E tantonu iai. E le talia ina e le au whai ngā ruenga ma le ainga salevi. Se manatu whapea. Ia nena. Ianga le mai le tua, vai lo tusa so tātou manuia le po. Manuia i la tau o lo whatalo loa i lunga le ala tele. Whapena fo i la tau o fo i atu i mauta malawa mo se mano longa. A o i la tau fo i o lo tāpena a wā le sifipo. O a umatiute o Faiva la whianga iai, la tau o lo ngā lulua i tutonu o mauta ngase ma whale mai. O he o lo o whaatau tori ai, ia papai atu a au whaamalo lo le tua. A o se to mai foi mo se anga va au a fwa ia le tua i li im tu mai tai fo mai ma le au tausi mai pasi ma le au tausi soifua. O le anga le leile na o le tua o whaasoa mai. Ta wala atuai i vai la au matonga fitinga o tau tonga. O ame uma o whaia le soifuana ni, le soifuanga nei ina ia whaasao ina le ola. Ia whaile na mavi inga o le tua. Fa mangalo foi se leo le o nei, tātou te whailoa i pēr. Te tai atu le soifua i le asua tai au. Ta mam tina matua, ya, la foi se upu o tau whaafonga mai ei wale tau la ulu i lau whaafonga ma le tāpo inga i tawhai fio le lalolangi. Those were our people today, and those were our words and what we said and what we saw today. O tātou upu nā ma tātou tala ma mea ua wā ai ma whaalongo iai. I le nei aso. Ia, ia malolonga, tātou whiloa i le aso a tai au. Ia, o le pese le whi mai o alofa nei. Ia, o alofa fo ina, o le uso ia bena petana. Se savini angi mai ta umai. Oh no. Feel it for no I tele la mona mai. Oh no. No fight it till me ane yengolo mai. Oh no. Oh no. Ya fu mai maunga me sa o falongo ai. Ya fu mai fo I maunga le pule la o ai. Ai fu mai o le bele me na o mo o ai e pe fisanga le savili ma mea e tutu puai. Au le lofa na o lofa nei. Awa ele ai na vocês o tu salilo la le nei. Le la au tu tasi pe o le funga arasi wa ma e le matalasi o yo ta o watasi. O le wala fo ina lo manongi baby. Wa ta su ni manu fe ai fo le mili wa wa tolo la o mai le pongi sa wa ta u fi e ma fo le ma fala. Na o fi to fo le matango fi ma salo
ai wanga lo sunga le fai ngo fia wa o wi ole nei e ai le pelu mama ai e tu fa mata la ole tu mai wala vai o pu le oela o bele pete musu awa le fua te lulu e le toi fua mai le fua te lulu e vale ai lo ulu se savini angi mai ta umai oh no se he posse te nga ole ku fisidi ole ma fau pi ia ma kia oe po ke fa kau o mo o bia se fuala au o mai kama na se valu se ko ai mangaku fai nga kawa e alu ai ku mai o au o umi ole miki le ma fai o nga fafang ka i ka wa vale fi ma wa o se e fi ma wa se swing o le alo fa ape o lo au de le ua a ma mika mikanga pei o se moli ua sulu mai le aba se fa fe au mai o ele pe la pe ma sele vai kikiri mahava kafi e se ai umaleanga e ku mangile lei kalela vasi sila ile kele o mase lilo ile langi mo se fe sosoangi e maua mai le kali pe ai afu ma e kangi le se fai ka o nga fa mala ma fai mai ti o lo fangei o lo fanga aya se savini